Hajdemo još malo zbrajati. Do sad ste naučili zbrajati u obliku desetice, odnosno broja 10 i jednoznamenkastog broja, a sada ćemo naučiti zbrajati i dvoznamenkasti i jednoznamenkasti broj. No da biste to naučili, hajdemo ponoviti ono što već znate, zbrajanje brojeva do 10. 6 plus 2 su 8. 5 plus 4, 9. 9 plus 1, 10. 3 plus 4 su 7. 2 plus 7, 9. 1 plus 5, 6. I hajdemo sada napraviti utrku. Tko će biti brži od učiteljice? 2 plus 3 su 5. 1 plus 7, 8. I 4 plus 3 su 7. Tako je. S ovime nema problema. Sada promotrite crtež. U akvariju se nalazi 14 zlatnih i 3 crvene ribice. Koliko je ukupno ribica u akvariju? Razmislite. Ako je 4 više 3 jednako 7, što smo imali i u ovom prethodnom zadatku, onda je sigurno i 14 više 3 jednako 17. To znači da je u akvariju ukupno 17 ribica. Mi ćemo to provjeriti na način da prebrojimo ribice. Izbrojite, ima li ih 17? Mislim da smo to dobro riješili. Dakle, još jednom, pitali smo se koliko je 14 plus 3. I zbrojili smo, pa se može zapisati da je 14 plus 3 jednako 17. Isto to možemo provjeriti i na našoj brojevnoj crti. Ne samo 14 plus 3, nego pogledajte si i 4 plus 3. Pronađemo broj 4 i dodat ćemo mu 1, 2, 3. Došli smo do broja 7. Isto tako i 14 plus 3. Pronađite broj 14 na brojevnoj crti i dodajte 1, 2, 3, a to je 17. Pogledajmo i preostale zadatke. 14 plus koji onda broj nam daje 17? Lako je. To je broj 3. Pokraj toga primijenit ćemo jedno pravilo koje smo naučili u zbrajanju. Znaš li koje je to pravilo? Ako je 14 plus 3 17, 3 plus koji broj će nam onda davati 17? To je broj 14. Isto tako, 17 je jednako koji broj plus 3? Broj 14. I sada, ako zamijenimo mjesta pribrojnicima, ponovno 17 je jednako 3 plus 14. Dakle, samo smo zamijenili mjesta pribrojnicima. 17 možemo još zapisati i u obliku desetica i jedinica. Znamo da je 17 se sastoji od koliko desetica? 1 desetice i 7 jedinica. Recite mi kako biste još mogli napisati broj 17. Sada otvorite svoje bilježnice, napišite naslov zbrajanje 14 plus 3, nacrtajte 14 zlatnih i 3 crvene ribice, ispod toga zapišite 14 plus 3 jednako je upitnik i ispod toga 14 plus 3 jednako je 17.
Pa možemo krenuti na zadatke u udžbeniku na 115. stranici. U prvom zadatku napisat ćeš jednakosti prema tablicama na način da izbrojiš koliko je ljubičastih, a koliko žutih kuglica, upišeš ih ispod i zbrojiš kako bi došla do konačnog rješenja. Naravno, to uvijek možeš provjeriti na način da prebrojiš jesi li dobro zbrojila. U drugom zadatku prikazat ćeš pribrojnike u tablicama i izračunati. To možeš napraviti na isti način kao i u prvom zadatku, da koristiš kuglice, odaberi si boje koje želiš. Treći zadatak, uz pomoć brojevne crte zbrojit ćeš sljedeće pribrojnike: 12 plus 6, 13 plus 3, 15 plus 2 i 11 plus koji broj nam daje 14. I u četvrtom i petom zadatku trebaš izračunati, a ako želiš možeš se koristiti brojevnom crtom. Šesti zadatak riječima kaže: Lara ima 16 pikula, Mirta ima 3 pikule. Koliko pikula one imaju zajedno? Dolje je prostor za račun i odgovor, pa riješi. Preostali su nam još zadaci zbrajanja u radnoj bilježnici na 80. stranici. Prvi zadatak, izračunati zbroj. U drugom zadatku zbrojiti i popuniti tablicu. Ovakve tablice smo već rješavali i na prošlom satu. U trećem zadatku zbrojiti. Nakon što zbrojite, usporedit ćete zbrojeve. Četvrti zadatak. Koji je broj za 3 veći od broja 15? Izračunat ćete i zapisati odgovor. I peti zadatak. Zvonko ima 12 sličica. Matej ima 5 sličica više od Zvonka. Koliko sličica ima Matej? Imate prostor za račun i odgovor, ali i još jedno pitanje koje kaže koliko sličica nedostaje Zvonku da bi ih imao 2 više od Mateja. Dobro razmisli i zapiši račun i odgovor.